Bajnobaštanin Vladisav Biljić u svom selu Crvica provodi penzionerske dane, slika, piše pčelari, 98 puta je dobrovoljno dao krv, a nedavno je sugrađanima predstavio svoju 5. knjigu pod nazivom Neću da ćutim. Knjiga je nastavak prethodnih Iz mog ugla objavljene 2006. i Vreme grabeži i naše truleži objavljene 2014. godine. Neću da ćutim je novinarsko-publicistička knjiga koja sumira prethodnih 10 godina, a koju je autor posvetio svojim unučićima. Tu su neki tekstovi koji nisu ušli u onu knjigu Vreme grabeži i naše truleži, angažovani lokalno, od sudbine porodilišta koga više nema u Bajinoj Bašti, od sudbine gradske galerije ovog prostora, odnosno koga više nema, od situacije sa političkim analize političkih stranaka i drugih stvari, od situacije posle 5. oktobra svakako, znači dok je u drugom delu je u rovovima ili lagumima Facebooka, tu je sabrane su neke moji komentari sa Facebook profila. Tu je samo ime kaže profil, znači nisam hteo da se ograničim usko na one suve političke teme, teške teme, ima tu mnogo i onih aforizama, ima duhovitosti, ima kratkih priča, znači nešto što će i da nasmeje čitaoca, ali je većina onoga znači što govori o vremenu koje je proteklo, o tome kako sam mislio o mnogim događajima, kako sam ih analizirao, šta sam predviđao, o čemu sam sudio iz onoga što je prošlo. Knjiga Neću da ćutim objavljena je u izdanju štamparije Stefan Ko, a recenziju je napisao profesor Časlav Đorđević. Na korici knjige je autoportret Biljića iz 1982. godine. U knjizi je oko 30-ak mojih slika iz ranog perioda stvaranja, koje su takođe su proročke i one simboličke, nadrealne svakako, i u kojima sam, ima i novih, u kojima sam i preko slika svojih sudio o nekim događajima i o angažmanu nekih ljudi, i tako da je znači u suštini jedna angažovana priča, jer nisam pristalica ni umetnosti, ni književnosti, ni bilo čega što ćuti, a ne govori ništa. Književno veče, održano u prostoru nekadašnje galerije, upotpunio je muzički trio koji uvek prati Biljićeve izložbe i izložbe Udruženja građana Drina Etno Art. Stanimo i ne sviraj više.